Sina Budi Senindo FM bersama Senindo FM bangkitkan ekonomi kerakyatan. Nah, iya pendengar Senindo FM pas pisan sene mangken nggih. Gelaran on air buka di tiang ring 0366 Sekali biasa sene pacar senyarengin puniki ngares yang tembang lan megatre durus nggih. Inggih sampun enten sene nyaringin di tiang kesangre dumun puniki ring 0366 Om Swastiastu Rahajang Semang. Nggih, sareng sira dumuni ring di tiang puniki. Ngaolok punapi gatre ngaolok. Kena lan rahayu. Nggih durus ngaolok ngarsang tembang dumun. Sane terserah. Nggih durusang megatre. Inggih niki mantan. Inggih Om Santi Om dumadak numadi dumugi Santi majang ring ngaolok puniki sampun nyaringin ring seputaran dawan. Tembangnya nih terserah saking Eka Jaya. Inggih ngelantur ring 0366 alesi penelpon Om Swastiastu Rahajeng Semang. Inggih sareng sri dumun ring di tiang puniki. Targo, iya kecunduk malih sareng Targo nggih punapi niki keadaan cuaca ring Nusa Penida Targo. Agak mendung utawi gulam meten nggih. Nggih durus ngarsang tembang dumun. Remonata, nggih. Durus. Ngaolok ring seputaran dawan. Sarang sami. Inggih. Inggih Om Santi Om. Dumadi dumugi Santi majang ring Targo ring seputaran Nusa Penida nggih sampun nyaringi didang ring semang sekali mangkin dumadi satu kena rahayu niki nggih. Lan pasti ke presiden terhibur ring semang sekali mangkin nggih. Tembangnya nih Remonata. Sing ada nih instan nih mari jebos katur nggih. Sane mangkin langsung ngewantan aturang ditiang tembang saking pengarsan ngaolok ring seputaran dawan. Puniki tembang sane karsayang saking Kejaya terserah langsung katur.